Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү окулуучу сүрөбүз Масад сүрөсү. Эки этапта окуйбуз. Биринчисинде жай, экинчисинде батыраак окуганга аракет кылабыз. Бизди ээрчип, артыбыздан окуганга сиз дагы аракет кылыңыз. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد